Knjiga ima 100 stranica. Širine 14 cm i visine 21. Koliko je četvornih metara papira u toj knjizi? Širina je zadana 14 cm, visina 21 cm. Potrebno je izračunati površinu jednog papira knjige. Površina jednako visina puta širina, 14 puta 21 je 294 cm². A da biste znali, pita nas pitanje koliko je četvornih metara papira u toj knjizi. Idemo izračunati najprije površinu u centimetrima. Znači, površina jednog papira puta 100, 29.400 cm². Ako znamo da 1 metar ima 100 cm, 1 metar kvadratni ima 10.000 cm². S obzirom da je centimetar manji od metra, 29.400 dijelimo sa 10.000, pa imamo da je to 2,94 m². Površina je 2,94 m² sa 100 stranica. Knjiga ima 100 stranica, ali znamo da su stranice u knjizi printane dvostrano, što znači da ovaj broj koji smo dobili moramo podijeliti sa 2. Pa je 2,94 dijeljeno 2 jednako 147 m², ili smo mogli odmah u početku množiti sa 50. Znači, knjiga od 100 stranica zauzima površinu 1,47 m².